Chairman Wontumi at Bono East Regional Campaign Team for DMV. Yes, it was for Ghana TV GH. Make sure now like, comment, subscribe, and turn on notifications so that anytime you post videos, be saying, Chairman Wontumi at Bono East Regional Campaign Team for DMV. Me Wontumi 1996 Sakede Yewura Adubwa Hisako Biewa 1996 abano eke winning me Wontumi papa because you want to say a winning yet and the draw the stolen verdict and the MPs are one so ya no manko na so ye di pay yare akanya yare yewu yare akanya and through 1995 and you say I am delegate and as executives no na say I chairman for no and the South Yewura Mahama abna wo lose 2016 no ye nyina ka se Wontumi babio meboa ye nyina ka se Wontumi babio e mo man this forecast say omo de beba sabokaya omo betuna possible report omo tuna possible report no up to date a possible report aye LDC for kakai omo to be farm out and omo repeat you aye 2020 election 2020 election so Yewura Mahama omo de ba e onya 47%. It is only 47% there. No stress. I year 2024 and this was repeating. Let's say Yewura Mahama. Then you 50 plus 1 and no bill. Then we know 3 plus 1 and another Mahama. Mr. Mubedi one says 2024 elections. Campaign Yewura Bawumia and I Bono East ya say big sida. Obefra asofo nyina ni krabofo. Obefra yemfo ene mu promo ene pedifo ene mu nyina wakasa na soso na Yewura Bawumia na op 50 plus 1 ana aye Yewura Mahama soso na op 3 plus 1 eti na Mahama bewe eno ti no obeni but 2024 ye wie no asoso no se de Yewura jai kufo nya 39% no Yewura Bawumia soso nya 41.65%. Expressa no soso aka 8.3%. Na kana aye 2028 no say the ba ono so fife. Etiabra bia president bi be di na so president bi ti so na wonko bio na exercise the day aba. Eti say Yewura Mahama 2028 wonko bio. Omo ka kofa new candidate na dinaba. New candidate over the 50 plus 1. Yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia over the 8 plus 3. Et me person be busamo. Me person be busamo. Et say e ko bia me na di yanim no ko to media my 2028 I am buying an MP before was said the DMB. The pacha from say man. DMB. Chola me so say man. Bawumia. Na we so pacha me say. Bawumia. Na we so say. Last night say. Bawumia. So say man. Bawumia. Ozo muska. Na na de Ghana de akoye sem muska de sem di president. Enti time will come sem akase anwe ya. Time will come. Ye benya cocaine dealer. Awo no ana ba be president. Se so sa kwasase we so a. Time will come benya cocaine dealer ana be president. Ye benya gay campaign ana be president because we ska. Yam feska eni mampani. I see. Ni nyansa. Enti ni pa waka mu de we ska. We ska no ni adwena. Ye se be di mampani. Hey. That's a break. But there will be beside that. I do be said to be a nyanso. You nkrofo ahase o. Ewo. Nkrofo bia ahase ma. Ni umu an say. Dr. Bawumia say
or you're rich in ideas. Ideas, simple. Now ideas no you're rich in ideas. Bank of Ghana edivate the taba. Say any man ni hwa Dr. Bawumia de buy no. Gold for oil. Gold purchasing program. Gold coin here by people any national identification card. And no and I mean the Ghana seed niden enya hoden. And no na men investors enya confidence wo man anymore. And no na men ne o man ye den A2 empom. And you can say rich in ideas. Na kai say sanka aboji ana aboji say ne de komeka anka papu ya alaji. Waja say anka papu ya alaji nti enya aboji say ne de komeka. Enti no munya abotre na bibia no be say ya kama say kutu say bab say bab. Tina na enti na manfo ni age say e kankrofobia nanka wuntumi radio nanka ya tu na ya tum say ya pa na mu de anigye abusi na nso so onyankopon ti ase inu se radio ni TV enya ade e betu ye radio mahama ye de ye catch say oye democrat say oye democrat dia na ne breso awo opposition no timi kana adwen na ne nkrofo nyina so timi kom adwen devoid of fear or favor dia oma kwan ne nkrofo nkasa ani nko bia kasa boa nhyɛ ne yam nwanwa kura oma kwan no bia kasa bia nkyɛ na adwen kyɛ no no kura bia na nya wode enso oma kwan no bia nkyɛ na adwen na Akufo kan say mame quotation or say I prefer a noisy media to be let me get the quotation na me can come from me mpacho say na wonim say youth organizers ni other organizers no picky from Mama Dr. Mahmoud Bawumia. Oh, okay, no. Oh, nice one. 10 o'clock. Okay. Inti shabu. Okay. Inti yenua osofo papa we osofo. I say nobody uses their pocket money to govern the country when he is elected president. Yes. You use ideas to spend the country's money for the good of the people. I am listening to you. We me senior brother Wilberforce ewo asasi radio osofu ano pay good morning osofu title ni PP sa there be osofu antesi aka adi mi dey me kasa pa ya na ne ho me on fere se obeka so osofu because abrabo a amanfo bi bo no omubi me nipa ya na me ne ho ye me ni bi se me nyana me ye no ye osofu papa anya se osofu ese Wilberforce ah odini huni sa branch you gentleman pa enti anope uni ni dili kura se ni ho kama enti e dey be ni ho kama o prefer se zentrafo a ebeje dede edidi na tem na omo bia timi aka ne ha no esin na nyankwada na oman ne sei na nyankwada esis benefo say ohene a oni futufo no yeden ohene a oni futufo no ena ohwe takrabo a oni tiri ena ohene a